Halo guys, jumpa lagi bareng kakak Zakir Official. Nah guys, kali ini kakak ingin mengajak kalian mencari mainan Ultraman, ondel-ondel, dan lain-lain guys. Mari kita ikutin yuk. Nih kita lagi sama Dede Zakir nih guys. Wow, kita lagi ada di rumput alang-alang nih guys. Lebat sekali rumputnya guys. Gimana kabar kalian di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys. Nah, kakak menemukan ada 3 Ultraman nih guys. Wow, amazing. Ada Ultraman warna hitam, warna merah, warna kuning nih guys. Yuk kita mulai ambil satu persatu ya guys. Nah kakak lihat dulu nih guys. Wow, ini Ultramannya lucu sekali ya guys. Wah, Dede Zakir pasti suka nih dengan Ultraman ini nih guys. Wah, ini dia Ultraman Black guys. Warna hitam nih guys Ultramannya guys. Kita taruh di sini ya guys ya. Wow, amazing. Ini dia satu lagi nih guys, Ultraman warna merah nih guys. Wah, lucu banget ya Ultramannya ya guys. Tuh lihat tuh guys. Pasti Dede Zakir suka nih sama Ultraman ini nih. Wah, kita taruh lagi guys di sini ya guys. Kita kumpulin nih guys mainannya satu persatu nih guys. Wow, amazing. Nah, yang terakhir nih guys. Wah, ini ada mainan Ultraman warna kuning nih guys. Lucu banget ya Ultramannya nih guys. Wow, amazing. Oke guys, kita taruh kembali nih guys di sini guys. Tuh, jadi ada 3 kan guys. Wah, mainan apa lagi ya yang akan kita temukan di sini ya guys? Nih, kita taruh kumpulin di sini ya guys. Wow, biar rapi nih guys. Kita taruh sini guys. Wah, mainan apa lagi nih yang ketemu? Wow, amazing. Kita menemukan ada macan kumbang dan ular kobra nih guys. Wah, king kobra nih guys. Serem sekali tatapan matanya nih guys. Macan kumbangnya nih guys. Macan kumbangnya warna hitam dan ular kobranya warna-warni nih guys. Wah, Dede Zakir pasti suka nih. Tapi Dede Zakir takut juga kayaknya nih guys. Wow, amazing nih guys. Mulutnya dia langsung ngangat nih guys. Wow, wow. Gitu kali guys ya suara macan kumbang. Wah nih guys, kita taruh lagi nih guys ya. Kita kumpulin di sini guys nih. Wow, kakak senang sekali nih bisa mendapatkan mainan sebanyak ini. Ada ular kobra nih guys. Wow, cantik sekali warnanya nih guys. Wah, kita taruh ya guys. Nah, mainan apa lagi nih yang akan kita temukan selanjutnya ya guys? Wah, kakak melihat dari jauhan nih guys. Ada sesuatu nih guys kayaknya guys. Wow, ini dia guys. Kakak menemukan ondel-ondel Betawi perempuan nih guys. Bibirnya merah sekali guys. Wah, di bawah ban mobil nih guys. Wow, lihat tuh guys. Lucu banget kan guys ya. Dede Zakir sangat suka nih guys sama ondel-ondel ini guys. Kita kumpulin nih guys ya. Wow, lihat tuh guys, lucu banget nih guys. Wah, hari ini sangat sejuk ya guys. Wow. Nah, kita taruh di sini guys. Tuh udah mulai banyak kan mainan yang kita ketemukan di sini ya guys. Wah, Dede Zakir pasti suka guys. Nah, mainan apa lagi ya yang akan kita temukan selanjutnya nih guys? Wow, kakak mulai mencari nih guys. Kanan kiri, kanan kiri. Wow, amazing. Kakak menemukan ada mobil Tayo guys. Ada 2 nih mobil Tayo warna merah. Wow, bagus sekali guys ya. Mobil Tayonya nih warna merah, ngejreng banget nih warnanya. Wah, ada juga bendera guys. Kakak menemukan bendera merah putih guys. Bendera kebangsaan Indonesia guys. Wow, salam hormat 17 Agustus. Oke guys. Nah, ini dia guys. Kita menemukan mobil Tayo nih guys. Wow, amazing. Oke guys. Nah, lihat kan mobil Tayonya lucu banget ya guys. Kita taruh nih guys. Kita selamatkan dulu nih guys. Kita taruh di sini ya guys ya. Kita kumpulin nih guys biar banyak nih guys. Wow, amazing. Nah, kita cari apa lagi ya mainan yang selanjutnya ya guys. Oh, lihat yuk guys. Ada ular kobra, Ultraman, macan kumbang. Nah, ini dia guys Dede Zakirnya. Lucu banget ya Dede Zakir, imut banget ya. Wow, dia munda mandir aja tuh guys. Wah, lucu banget tuh Dede Zakirnya. Nah, kita cari lagi nih guys mainan berikutnya nih guys. Tuh mainan yang tadi belum sempet kakak ambil nih guys. Wow, ini dia guys. Di bawah pohon pisang ada mobil Tayo guys. Wow, lihat guys, sangat bagus ya mobilnya ya guys. Wow, amazing nih guys. Warnanya ngejreng banget nih guys, warna merah nih guys. Fire truck. Wah, ini dia guys. Langsung aja kita selamatkan nih guys ya. Kita taruh, nggak tahu nih guys bannya kemana, hilang kali kayaknya nih guys. Tapi masih bagus sih guys nih kayaknya nih guys. Oke guys, kita taruh sini. Nah, kita cari apa lagi yang akan. Wow, amazing. Kakak menemukan satu mainan nih guys. Sepertinya mainan ini Ultraman guys. Ultraman lagi senderan nih guys di atas mobil tua nih guys.
Wow, siapa yang buang ya Ultramennya? Wah, lucu sekali nih guys. Dede Jakir sangat suka sekali nih sama Ultraman guys. Wow, mempunyai kekuatan super nih guys. Langsung aja yuk kita taruh nih guys. Kita selamatkan guys. Oke guys. Wah, kira-kira apalagi ya yang akan kita temukan mainan berikutnya ya guys? Kayaknya sudah banyak banget nih mainan yang kita sudah temukan di sini nih guys. Di rumput nih guys, di rumput alang-alang nih guys. Tuh lihat kan, udah banyak ya guys mainannya guys ya. Wow, amazing. Wah, Dede Jakir suka sekali nih kalau banyak begini mainannya nih guys. Nah, ini dia guys. Wah, ada bunglon. Mainan. Wah, Bunglon ternyata di sini ada bunglon. Wow. Wih, sungguh gede sekali bunglonnya. Ini dia guys. Wih, gede-gede mainannya, teman. guys. Dia nempel kita Wih, coba. bunglonnya Ini gede guys, sekali. lucu banget kan ya. Wah, iguana atau bunglon nih guys. Wah, kakak juga belum tahu pasti nih, sepertinya sih seperti bunglon nih guys. Langsung aja yuk kita selamatkan guys. Wow, amazing. Kakak menemukan ada ondel-ondel yang nyangkut di pohon pisang nih guys. Wow, ondel-ondel Betawi muka merah nih guys. Tuh lucu banget ya, so funny. Wow, ada kumisnya nih guys. Wow, lucu banget ya, bajunya baju batik guys. Wah, saya suka sekali nih guys dengan baju batik nih guys. Wow, bisa dipakai kondangan. Wah, iya ya guys. Wah, ini lucu banget nih guys ya. Siapa ya yang naruh ondel-ondel di sini ya guys? Wah, kakak jadi bertanya besar nih guys. Oh iya nih guys, Jakir juga sangat suka sekali dengan ondel-ondel ini guys. Ya, buat teman-teman Jakir Official, jangan lupa ya subscribe dan like channelnya Jakir Official. Oke guys, nah kita selamatkan dulu yuk ondel-ondelnya guys nih. Wow, amazing. Lihat kan guys, baju batiknya sangat, wah lucu banget nih guys ya, bagus banget nih guys. Wow, ini dia guys. Nah guys, kira-kira mainan apa lagi ya yang kita akan temukan selanjutnya nih guys? Wah, kakak juga masih bertanya-tanya nih guys, mainan apa lagi yang akan kita temukan di sini nih guys? Wah, ini guys banyak sekali nih guys ya. Dede Jakir sangat suka dengan semua mainan yang kakak temukan di sini nih guys. Wah, kumisnya lucu banget ya, kayak kumis kakak. Oke guys, nah ini dia guys, kita taruh di sini. Tuh kan jadi banyak kan guys. Wah, mungkin ada 10 mainan yang kakak temukan di sini guys. Oh, sepertinya mainan sudah habis nih guys. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.